Luai ko para baga jikinya jonga ba jongpi kalong ka ba priang hun ha ublay pa bren bor baro. Tu ay ko try kerpa panginlaban sementara babedor hagin higijeng maya. Namar katasin walaupun kentangnya kan penmentaya kan ia gecing kenya lapan dap ya kam jong jing silspa yangi daun kresutrai jongi utrai undan rengkat patpi kentiu ya laki donu kentiu ya kisha utrai tung nyai nguyau trai ublay jongi da shisha kalong kabasyong hokbat kabadai kadai ti jongi bat ka jeng penem yangi aman la kapo bat ka jaka banay mo yami ku kendrat ku pa bakuy ku blay ren bo bat pam jukon leng bau tra jongi uji sukres ubala pelajegi naklen ko jong kapo bat ka jeng yang daga kampala jong jing maya pas ka jong u daga bakot yangi shaka burom bonje keteng yangi kajat benri balachi kajing long lendo baken jasim kap jat benri bakun upai balak pen kerpau na ka benta jong mi uban pen benahaman laga jekaya ki kamba jong mi naba melakot yangi na ka jengdum Chaka jeng shai ba pala jong mi Bad naman katareng kat baki angel bad ki ar kangel Iket sim bad ki hima Bad baro ki pad belien bad ki po jong kabeneng Ngirwai jing rwai royami Bad ngi penak nem sangen
kuat kutrai ketamai jong kajing kuat baro. Namar kata ikerpat yami tupen kuat pen kentang ya kini gijing terwa jungi. Tabapa yang mensiam jong mi kum kumja halo joki bagin kelalong yang ni. Kamet bakas nam uku jong utrai jungi uci sukres. Hakapor baladino yau balap mon subha la priang ye jing sha shitong. La shim yukpu badak ba aimu yami ulak dia yau wala ai halaki sanran luong. Tu shim batu bam nakani pi paro namar kani kalong kamet jonga ya ka ba naiti nagbenta jonghi. Hagaju garukom indalala ya bam lashim ya kakuri bad da ba aingu yami la ya ka halaki sanran uong. Tu shim batu di nakani phi baro namar kani kalong kakuri jong kasnam jonga jutang batmai bat bam jukun ya ka ban penmi nak benta jong phi bat nak benta ki babun nak benta ka jingma bi hip-hop tole ya kani ban kan mau yang kajing maya jong kajinget. Namar kata ngi kibapen menta yang kajing yap bat kajing ipat jong u ngi terwa hami kutrai yau kupu jong kajing im bat yang kuri jong kajing penim ida aingu aidam namar melanyau yangi kibabet ban yang akhmat jong mi ban bacakri yami nakpas ngoret ikerpat yami bangi kibayo benta hakamat bat kasna mukres nilong kibapen yatali kawai daw mensim bakut. Dokan mau kutraya kebalang jumi kebala priang asla ke berjai batu penjanaya ke hagajiye ringka beru Francis ukpa baku jumi Victor Bishop jumi barbaro kilingdo. Dokan mau ya baro kisakri jumi me eat ba eat maret ki kur ki kha join for Theophilus Yagi bar berkhon no shalade nagne berthei wai bamaki ble long kawai berkhon jome ke jingya pum ke jomu kinyalong kawai ru badu ke jingmi pat jomu to isnei baro ikrpat yame baringkar bekamaria thaisti bekhoi ke kme jom ble ujosa bekhoi kurim jomka ya pastor bekhoi bat baro kre khoi blapen smo bai me pateng la pateng in long gi babet banyo bantana ma ke jingyam bam jukut Bat baginya roh, bat pendan beram ya me dau kon jong me uji sukres. Da'u lembaru badha'u kan long habil blay pabran bor Agajilong kaway jong men sim bakur Baro kabram mat kaching yaro Junom la junom Kembalah kumbiangi daw nong penem Bat kembalah hikay ngi daktien belay Nginuot pan
Tu belat jengi kerpat kutra nagi jing snio baro. Aga jing spun jong me tu a jing suk jing san nagi sngi jong ni. Kenang ba naga jing erap ka jing isnai jong me. Ngin lag berbo nakapop bat ngin yo jing ada naga jing jenjar baro. Kat bangi dang ap kami lenti aga jing karman bakun. Bat ka jing wan pan ujong unong pen jong i u Jesu Christ. Putra Jesu Christ me balaong haki apostol jong me kajing sup jonga nga i api kajing sup jonga nga ai api wat pet ekipop jongi Henry ya kajing net jong la balang jong me wat ha kajing spon jong me to ai haka ya kajing sup bat kajing atali kawe katkum kamon jong me me ba em bat pesen sha junom la junom kajing sup jong utrai kanan baro rekat bapi tungnya terwa ya kata kajing suk ibai pat. Mi makin no igi pok jong perthai suk itu ya kibala khat sa kajing khawai jong phul lang bran. Father, Reverend Father Richard Majau, the Vicar General of Archdiocese Jungi. Baik ayam penpendek pendiam adong sedong, mensentan menamin sim lang yang hajingat nanti jonga hadu kani kat mat. Ya Reverend Father John Walam, Father Rangba jong parish Jungi, balong pamen sim Jungi hagani parish.
ai ku play I khamtam bala penbit penbiang nak benta kan ikasngi bai pu ipin tu play no ku fi fada ya gelendo baro kiba dan lang hang ni ba ai men sim yanga bat ku yang hakani kamas ku hakani kamas ai mu jonga ai ku play ki sister baro khamtam ki sister superior jong kamak ni fat convent baro jong community kibala le stom ban penbit penbiang nadu ba decoration hakani kasngi Blake brother catechist dong ba balang kibayai sendran yang alang bagi jing duai bat kejing island sim chongki yang ai kublaish kadai ya kejing treshi tom chongki khot jong ka PPC St Rose Church umpling ban song thu kham sha ya kejing khot jong blai ya Saint Saviour's Minor Seminary Upper Shalom Holy Redeemer Renewal Center Umroy Christ King College Shalom St John 23rd Study House Shalom Umran Benedictine Retreat Center, Bad Orient's Theological College, Shalom. Iki para kelas paralog jonga, baro kibana do tang red. Bangilaya lit kelas lang, lit school lang, bad kumjuru ya kiba ngilai kendu hagi seminary, kamtam ni kiba along dikan ringkat bad ni ipadar balong padar baro ringkat bad ngang tempal sungu ya pi baro. Yagi Ortri Center pengajulan Panaji kai manakasni kublai ya pi ngai kublai kapang ya kaparish tingye banglale ya urgency bat ya kaparish dangar banglale ya diaconate ministry ngai kublai ya pi baro iba kumjuru ya kiparish banglale sashuti ngai kublai ya pi ya ki MLA badan hangye na constituency Nokmai ba Charles Pengrup MLA BE Jongi Berburam Bade MLA Jongka Marketing Constituency Havingstone Karpan Bad Kumjuru CEM Jongka KHADC Bapnya Sing Sieng Ngai Kublai AP Baro Kibriu dan Buram Ginok Mikmat Jongi Kibalapoi Hakane Kamas Aingu Gajonga Kublai Syajarmu Kublai Nokerku Kedo AP Ngai Kublai Ya Gajing Trish Tom Jongpi Kasengrang Ba Sengenthei Ba Seng Samla Kublai shibun ya pi baharo. Ekipa dengan jong kaparish jongi kabala kershan barabor hakiliang baro kamtam kajing duai novena kendai benai kendai tayo bat kendai sngi jong pi rengkat bat katridum na kabenta jonga kublai shibun. Anga dikon nonge dangar parishona diaconate ministry ko dakna bishop ni watata ko mane. Anga wa parishona liang aha. Anga dingtang manca dangar parisni pelak beberang geparangko wang sangbate. Garo community ko wangni pelak hamci aru bianirangci angko dak cakaha nina. Angi gesik katong gemekci metelna kusi ongbe. Metela wang sangbate angni garo angna skia raani somoy rango wamang angko kusi ongi dak cakaha. Ya pelak nak simang nam gepa kamna isol jembe paticina angni biya aru ska mitela. Ngapen pau kajing songu ya ki kuayar ki bala ruais ngotenan pat shop mensim. Iki bala penne ya ka sound system ki volunteer ki no eruption kublai shibun ya pi baro. Kumjuru ya ki kena aduan ki bala yarap an senran yang ni hakani kasni. Kadu yang ai kublai ya sister Roslyn Warba no Auxilium Convent ibala su itanat ya kachaspel jonga kublai shibun sister. Kublai shi jangu nak benta kajing duai wa jing ku jong pi yanga tu blai nang ku ya pi iwei pa iwei bat ya kaying kasam jong pi ngamla ban sip kliang ya jing le bha jong pi yanga henre ya kular lang ba kajing duai wa jing ku jong blai ya pi ngai kublai ya gi bahayeng basam jonga nak liang jong imei ba jong ipa baro nak benta kajing duai ka jong pi kajing kasan ka jong pi kajing aiman sim ka jong pi bat kajing duai ka jong pi yanga kublai shi jangu bat khatu kajing songu ka bakrau tam bat ka bakong santam ka lech ipa bat imei ibala ai kajing ba ai kajing ku bala ai ti yang ni ki khun kham tam yanga bat pendap penbiang yanga na dong shadong ba ai lut ijinan kam jonga ngamdan kentin mi pa ban ong hakane kapor hane khlepmat henrei kublai shibun na ki penta ki baro Iki para ba it haben sim jonga
kublai sibun kublai deng hab ye tu blai nang ku ya phi chai si sien nga ai kublai kulum ya phi baro ladang aklan pan ai kublai ya no to pediang kani ka jing ai kublai chong ai phi kublai sibun methala jisu na rasong kum ka dak ka jing songu chungi khat mentang ya ipa agani ka pot pan le ya ka badan kam ban ai songu jing ai songu ibaret entang khat e parah khat email pa khmat subha ban tiang ya kani ka jing ai subha na kaleng jonga na ban ta ka jing le bha jong phi Tuhan masih mengenai kabu pada yang mu iu play buat pembawa jeng so nak benta jong gileng doa sister buat mapi baru di para pengek te kum ketak kejeng ai kabarit kejeng semu jongi adane khidmat ya kamtam yakin yagi banga khot ang ni menta nengkong i pada jon walang paris yang paling penghawan semat pada penghawan air berit daripada Gerald Pongji Gerald Pongji pada Pascal Indo pada Ruben Indo pada Stephen Lamlin dari Paris Nongjeri naga Paris Jongar pada Bensar Arsati pada Jenes Uli padang sak kentang menatani seti Nongkasen, Paris Nongkasen. Yang berkelas dari pada Tio, pada Shining the Car, Shining the Car. Pada Bensar Karzati. Oh, pada Bejan Star Kongji, sorry lah. Hujan dari perlok juga kalau pelak-pelak bertengger. Mentah pastai pak. Mentah yang kurang ia ginomikmat ijongi rujuk dapat digi mutabak Havingstone harpran yang beri jong kini ke konstituensi jongi semua wan cepat. Di bawah penyancing SIM di MDC jongi konstituensi buat ini isiam dong hadisi jongi. Bawah penyancing SIM
Yang mulai itu, soal kamu sibuk. Apa dia baik? Iba chance nurut di Christ dong ni, berdaya beli perlok iya jungi. Semua itu. Iba head Ridon head Ridon nama bang kami inang ni sa superior ng Auxilium Convent na iwanan ni nung ikmat ako Auxilium iwan sila to nang ta way na inong ikmat na po Holy Cross, sing Holy Cross, the sister Holy Cross. Ini sing wa i-merit yung Father Dio i-don. Merit yung Sister Isidora i-don katali kasing. Ito lang. Ang tayo na kano-kano punhon yung yung mga klepan panma siya penduduk. Mga klepan ganteng ni siya penduduk siya. Tengah pot. Ya General Secretary Jonggo PPC Pak Pascal Lendo coba hubungi di ID balik ini. Dari Asisten General Secretary Pak Gilbert Tony, dari Pastoral Secretary Jonggo Balang, Jonggo Parisi, Iba Dominic Yongniao. Inang ba ko lang yung na-newly i-committee ba lang? Para committee ba lang dong Sharong, dong Shaneng, dong Dingmet, dong Umba, dong Lumsurok, dong taga Lumkriyam. Laday man ay ki komite welfare tangga kini ginong mikmat yung gitu komite mo hindi ginong mikmat yung ki hajar mo hakaburom yung gitu ki Pai Kristan di kini yung kinikirang ba Ini gijing pentip, nak bentar di Pak Ringit yang kini ke Paris, buat kue-kue gijing pentip. Lord.